kuyaye kube inkonzo enkulu wena lokho kuyakushaya isikhathi kusedlula abantu besayisetha phela besenza ama-uniform abo beyisetha siyahamba njalo isikhathi abantu abanye bayakude sekudingeka futhi uphume kuye kungenile inkonzo abantu bemaye. Amen. Ngibonga kakhulu Manazaretha ingcwele, ngibonga ngiphiza lo msebenzi lokhu uqalile kizolo njengoba besho nje ubaba wami bashumayele ekubeni kwami ngumfundisi lento ngimemezile la ngathi angithandi kuze kube yimi engimukela ibandla ngibona abagcotshwa abashumayeli nabakhokheli nabavangeli bengalimukela ibandla bese kuba yimi mina ngangimukelile ngimshumayeli kudala ngathi ngiyanifisela ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nezingane eniguqa kuzona ikaShem nani ningene embusweni wezulu. Amen. Kungabi mina ngedwa nani kunifanele uba ningene. Ngiyabonga-ke ngoba lelo lizwi lishongo ukuthi likhulunywa ingane kodwa kuphela nasukuma nalenza unyaka odlule ubungathi niyabukisa la mina bengibizwa ngapha ngingene kule tempele ngibizwa lapha kodwa ningangibizeli ukudlala bengibizwa niyokwenza umsebenzi kaShembe lo sibekelwe wona. Amen. Namanje ngibonga kakhulu bantwana benkosi benginendlela ibiya kude ngibiziwe uMadondo umfundisi umukela ibandla ngale nale imtuba bengibiziwe khona zangicela-ke ingane zala ekhaya ngeke kulunge kahle baba uma ungekho siyacela baba ube khona ngazisami inhliziyo ngayincenga ngiyevama uqamba amanga kodwa ngiwaqambile namhla ngoba ngilindelwe nje ucingo olubhekane ngivalile ngisala ukumali ungangena ngizosuke ngethuba bese konakala lo msebenzi ngoba abantwana balayikhaya bafihla nje benze ukuthi bayangisupplyiza kanti sengibhukiwe kwenye indawo ngase ngihlonipha-ke. Ngibonga kakhulu bantwana benkosi ngiyanibongela kulelizwe ngoba uma umshumayeli uyena umshumayeli obiza inkonzo la ekhaya umshumayeli othi sontweni ma umshumayeli ibandla engalemukele kuthiwa phambili ufika abe nenkinga ngoba lokho esikwenza lapha naphambili kwelisayo uma uNkulunkulu esibiza uzofika ukwenza naphambili kuthiwa ufika ukuthi uma uthi ngalena sontweni ibandla likubuke nje emehlweni uShembe athi suma mshumayeli ubiza inkonzo uthi sontweni ibandla likubuke nje emehlweni ngoba awuzange ulitshele emhlabeni ukuthi ubani wena. Lokhu bantwana benkosi njoba ukwathinta ubaba uMbeje ukuthi into ibingekho kakhulu lento ngesikhathi esiphambili kodwa kwase kuyavuka kwase kuyaqina njengoba nje kwakumukela umkhokheli nangu uMavuko ngangumshumayeli ngesikhathi kanye naye kwakungakabi bikho kuleli zinga lengaka kwakwenziwa nasekhaya nje emsini wakho le sifike siwenze lo msebenzi singazi ukuthi kanti kubaluleke ukuthi kufanele ukwenze le tempelini la umemeza khona inkonzo. Baningi abantu abawemukela kanjalo amabandla sibenzele emakhaya abanye sebehambile emhlabeni sabona late ukuthi lento iyashayisa umkhokheli nje ingakho ephindile lapha sathi akaphinde enze ngoba sasimenzele ekhaya ehholo singazi nathi ngobuntwana sathi nje ukuthi sikwenzile kwase kukhalile ukuthi akwe sathi ke aqale phansi uqalile ke phansi ngonyaka odlule. Amen. Leli bandla lekhaya libe namandla kakhulu bantwana benkosi libe namandla ngendlela esimanga ngoba unyaka odlule uma ubala kuNovember ubala ngicabanga ukuthi ungawubala uJanuwari ungabala ke nangixa izintathu nje inyanga namhla futhi babewisa inkomo ezimbili babewisa inkomo ezimbili bahlabisa abafundisi abavangeli abashumayeli abakhokheli namhla futhi bawisa inkomo ezimbili kwaphinde kwayisoleso futhi hayi ngoba benemali nakhona bakhona izalukazi njengasethempelini oluphethe nawo kodwa kuphela ukuyibisela
abantu kuba novalo nento kaShembe ngoba lo muntu uma ezehamba emhlabeni engalemukela ibandla kuba likhuni likhona bangcwele. Nibonile lapha sike samukela umvangeli uMagubane ukwakhuluma ngendaba yesibhamu uma umkhokheli lapha sike samukela umvangeli uMagubane sawusheshisa nje umsebenzi wakhe kade ehlezi enganakile sasiyawusheshisa lo msebenzi wakhe sathi suqeda nje kanti uMagubane ibandla useyothi isontweni phambili senza lento nje thina siboni kanti siyamkhulula ukuthi mayifika phambili engaboshwa uma kuhamba emhlabeni ayiphindi lento yenzeke bavele besala abasele begcoba omunye umshumayeli begcoba omunye umkhokheli ibandla likaShembe lihlale lingenamuntu indaba yakho isikwahele nje ikhohliwe kuhle ukuthi lesithuba uNkulunkulu ekuphile nawe uzibambele ukuthi batawana ngikhumbuleni sasuka lapha kubaba uMagubane sawuphikelela kuDube ngokusesikhulu isivinini nangu baba uDube ngenhlanhla ukhona esikhulu isivinini amasonto ayilandelana bethatha ama-date ngakho-ke bantwana benkosi bonke abakhona abantu ngiyabacelela isibusiso kuShembe ukuthi lento ibalulekile bantwana benkosi akuwona umdlalo amen yusiko lolu lwala kwaShembe nje obusukholiwe nje uyazi ukuthi ngoba usiko lwamasemakhaya kethu uyaqhoyisa nomkakho emakhaya ukuze uphelele lapho uyabona ukuthi lapha uyaqhoyisa futhi nakhona ushada nebandla manje lasezulwini ukuze likwazi ma uqoba isisebenzi sezulwini ukuthi umshumayeli ungumkhokheli walo inhle angayinkosi amuhle kangaka awusibala awuyenze kangaka angayinkosi amuhle
hlabelela xa isuthi hlabelela
Njengoba ngihlabelela le ngoma ngipha wena mshumayeli wenkosi le ngoma ukuthi phole sesiswile lapha ebandleni ukuthi uhlezi kanjani. Mina-ke ngumuntu kade oyehlukana nani, okwami sekusemuva, okuphambili kwalabantu ohlala nabo. Umelusi omuhle-ke wey'nkomo nezimvu ney'mbuzi, oyigada kahle imfuyo asuke ayithunyiwe, ngoba lezi nkomo nje uzelusile nje ngabantu kodwa zinomnikazi egcineni. Uma lezi nkomo zeluse kabi kwathi ephukayo wangayiphesha kahle iyofika ikumangalele. Laba bantu nje belusile nje banomnikazi wabo bonke. Ngisho ungena ngesango lapha ethi ngiyayikhetha inkosi ongokashembe, so ufana umasi wena umeluse kahle, mayigula umsukumele uye kuye. No impumputho ongaboni emehlweni njengoba sibona nje thina okwakhe endlini embhedeni ngowakho, naye uhlala umkhumbulo ukuthi namhla sakhumbula impumputho eyakhetha inkosi sembhedeni. Le mpumputho angiyihambisela u-23, le mpumputho angiyihambisela u-14 khona isembhedeni. Ungathi wena ngiphethe laba abangena ngesango kuphela, ngoba le mpumputho iyabalisa lapha embhedeni, ibalisa ngayo ukuthi la ekhaya kwenzekani umshumela engangeni, umkhokheli engangeni. Umuntu ogcotshwe ufika lahleke lapho, ngoba umuntu neze ngathola ukugcotshwa athi ngiyabonga mina ngize ngilwe ngabe ngilwile ngaze ngagcotshwa sengizohla kuqala uma kudliwa. Elami itheli lizongena kuqala, la wonke lamadoda esahlezi engakahle kuhle mina kuqala. Nangapha komama kuzongena elami itheli kuqala ngoba ngimkhulu. Umuntu anakele itheli kuphela kwesikhathi lika Coca-Cola, kulesikhathi ngelama-cake, ama-Molin Cream, ulibale nje into yobala ugcina ulahla abantu busukhohlwa yibo. Njengoba abantu bekwenza lo mkhuba nje wasezulwini bayakubopha, bayakubopha, ababophi wonke umuntu ola endlini, babopha wena. Namhla ibandla liyakubopha, likuthele ngenyonga lakwenza konke, liyakubopha namhla. Kubili-ke okwakho ukuthi uyofika ekhaya nokuthi awukufika, kodwa ngithi mina umnikazi wezimvu noma wenkomo uyakwazi ukubona inkomo kinamaphango, inendawo ezimbili inkomo, ngapha iyabhoboka nangala uma ingadlile. Kodwa uma-ke yadla utshani yasutha, uyayibona umnikazi wayo ukuthi mayibuya ukuthi amanzi ayiwatholanga. Uxakeke wena mfana ukuthi le nkomo uyibona kanjani umnikazi wayo. Ubona iphango lamanzi uyalazi ngalolu hlangothi ufane bakugcwale ukuthi kube flat, amanzi angenile. Ngapha utshani okula idla utshani bodwa le nkomo, uyayibona futhi mayidla amanzi odwa ukuthi awuzange uyeluse mfana, buyilusele egroundini ushembeke lo. Imibuzo esisazobuza yona leyo egcineni ukuthi welusa kanjani la, awuyikhiphanga inkomo wayise etshanini, ubuzwa wena likhona esontweni. Ilawo mazwi shuma lwenkosi ukuthi ufana wazi ukuthi lapha ekhaya thwala amahlombe. Umuntu la ekhaya nje ogcotshweyo ngiyangibuka isimanga mina, ubona ukuthi ethwele ikhanda ubuza ukuthi lo muntu akayalwanga msona egcotshwa la. Ikhanda libogcotshwe libuka phansi,
angazi noma banicova khona emasweni akini ngabanitshelanga. Uyawumbona umuntu othatha isikhundla kade sifuna ukuthi lento kade eyifuna lo kade isingelo useyitholile, uyabuka ukuhamba kwakhe, bayakubuka abantu labo, buka ukuhamba nokwenza kwakhe, uthola into ishaya isifuba ngayo, into ezokubopha kusasa. Njengoba ulapha phambi kwabantu ungumgqomo wena kadoti, igama lakho kufanele ukumukele yilokho ukuthi ungumgqomo kadoti, la kulahlwa khona zonke izinto ezibolileyo bazoyivuma kuwe laba bantu. Kuzofika kuwe omuhle kufika omubi kodwa ezovuma kuwe. Awuzukusho ukuthi hayi mina awungakuvumi kimi lokho ubusumxosha, ngoba uzoyigeza kuwe sengcolile kanti usenyile ngale noma wayiphalazela. Siyakhumbula ukuthi ukhona umshumayeli, ukhona umkhokheli uzongigeza. Ungathathi inkulumo lomuntu uyenze yakho, uthatha isono salomuntu usenze sakho, uxoxele ngaso noma uxoxele umkakho noma ingane yakho uthi ubani umbona nje usuyangihlupha wakwenza ukuthi usu-out, usuyigqokele nje ingubo okugcoba. Usukani uxoxile ngesono somuntu owasivuma kugcotshiwe, asikuphelile ngawo, usungayihlalela nje ulinde ilanga lakho lokuhamba emhlabeni, usuyehlulekile. Iyona test le uNkulunkulu asuke ekuthesta ngayo, ukuthesta ngumuntu ozosa kuwe. Ma uhlangana nomuntu endleleni nje ugcotshwa uzokubona ugcotshiwe, ungaphaphi, ungalokothi uphaphi, uzongena eweni abese khipha imali yakhe lo muntu akunika athi nayi imali hamba uyonginikelela kushembe, nginokufa nginokusize, ngisebenza kabi angikwazi ushembe ukumbona. Uyawuguqa eceleni uma ugcotshiwe unento kaShembe ubusubusisa lo muntu, umthandazise ngenhliziyo, uthathe lo mnikelo lo muntu akunika wona ufake ephaketheni lakho. Imali kaShembe kayingene ephaketheni lakho ngoba ephaketheni lakho kuhlala imali yakho. Lesikhathi usufaka le mali kaShembe ephaketheni lakho njoba iso uzothi usuyikhipha ibisiqede yakho. Awusophinde ube nemali ngoba ufaka imali kaShembe wena ephaketheni lakho, kodwa kuphela uyawuthathe noma iphepha eceleni uyigoqele usuthweswe yona ngoba sengumthwalo lo, ukuze ingane zakhe ekhaya zazi ukuthi ubaba mayikhona imali enje noma uma imali engadliwa ke la ekhaya lekaShembe. Siyibona ngokugoqwa ngoplastiki, siyibona ngokugoqwa ngamaphepha. Nje uthatha imali kaShembe uyibeka njengeyakho nje etafuleni kuphandle kusuhamba emhlabeni. Umbala muni awulona, umbala wenkosi yama Nazareti, umbala lapha ekhaya umuntu ngakuthwala ikhanda mayigcotshiwe, awusho ukuthi ngaze ngagcotshwa sekulungile, ngizodla kuqala abanye bengakahli. Ujabulele lokho nje intwana ethule, angazi ngoba ekhaya kwakho uganiwe yadla kuqala. Yini ujabule lapho ungabi nosizi, ubona ukuthi lento ikaShembe usizi izokubopha.
Umuntu mayigcotshwa akaxoxe ngesono somuntu nangengozi. Angazi labo bantu abagcotshwa benezindaba ezingaka ukuthi bathula kanjani. Ngoba umuntu ogcotshwa uhlala ngokulinda. Ngaso sonke isikhathi usemzini wakho noma ngabe ukuphi akuswakala umuntu ogcotshiwe eqhuma phezulu kubantu ahlezi nabo ngoba uzoze uphahla ukukhipha indaba engafanele. Umuntu uyazilinda azisokhe yena njengempahla uzoyiwasha uzisokhe ulihlethisele emuva. Hayi ukuthi ithekisi isuka lapha nje nabantu sekuyobonakala ngalokho ukuthi kunawe phakathi uzokhuluma lokho uzofika eThekwini bathule nje abantu. Ziphi izono zabantu kulo muntu okhuluma kangaka? Uyathola phakathi kwamalobhoti ubombheka nje umuntu okhuluma kakhulu akanawo umoya kaNkulunkulu. Umuntu nje okhuluma kakhulu uwokwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu awukho. Ufana nomuntu ohla kakhulu ubokwazi lo muntu umoya kaNkulunkulu awukho. Uhlezi umoya kaNkulunkulu nje obuphanga kangaka uzuqeda indishe ezintathu uhla uphi kwaNkulunkulu mawulinda nini? Yonke into nje uyalalisa wena phansi uyachaya uyajuqula noNkulunkulu futhi uwe ujakusha ngeke akubuselana into ezimbili. Uyalinda umuntu abona kahle lo muntu unomoya kaNkulunkulu. Kukhona indawo ayishiyela uNkulunkulu. Bakhona abantu esontweni. Ngikhuluma njalo nomshumayeli esise kuye. Wena uyena oyilethela lapha mina bengivele ngathi ngizokhuluma ngoba ngizolungisa umshumayeli ngoba abantu abazukwazi njobe ngomakhelwane belapha ukuthi kwenziwani la. Kusuke ngani? Wena kuzilethile ungathi bekukhulunywa ngawo vele uzilethile nje angibhalanga nencwadi ukumema mina sithuke sesihlangana lapha kodwa mina ngizokhuluma nomshumayeli. Ikhona esontweni. Uyalinda umuntu akakhulumeli phambili umuntu uzokhipha lento kade uyitshela umuntu ethi uyavuma kuwe uyogcina usuyikhipha. Ngoba manje uzohlala lapha lento ngoba kuwe uyawayipha kuhlali lutho uzusho akuhlali lutho kimi. Hawu. Nikhona nesontweni. Niyangibona la isifubeni sami ngihlambuluke kabi mina kuhlali lutho. Ho. Wavumelani pokugcotshwa? Wena njengoba ugcotshwa namhlanje umgqomo kaDodi. Zonke into ezingcolile nezibhithi nezinukakho kuzothululwa kuwe. Kuzochithwa kuwe. Ugeze khona kunjalo. Uhlale lento uyigcine. Ungabe kusho umngane wakho wethu ozomtshela ukuthi kade selapha lezothi kimi kuyikuthi usuphumile out egcotshweni. Wephulile umthetho wala egcotshweni. Akufiwa amandongo mani la. Nikhona esontweni. Akhona amanazarete esontweni. Yilokho bantwana benkosi esikuphumele la emakhaya. Nebandla lapha ekhaya lingivimbele khona mangihamba lathi siyacela ukuthi ngibe la. Ngizodlulisa lo mlayezo. Umshumayeli lo ngiyamazi mina ephenduke efika lapha ekholweni. Ufike ngikhona lapha sengihlakaniphile nengqondo zistarta kahle nje. Ngase ngikwazi ukubona umuntu lo ngoba uNkulunkulu wangisebenzisa ngimncane. Ngiyababongela abantu bakuleliswe ngoba uma bekhohlwa ilento babazikhohlwe bona. Lo umshumayeli uNgcobo ngangimthuma mina la efika la ekholweni ngimthuma wayephatha isigubhu lesomgidi lo ngimthuma ukuthi Ngcobo hlala lapho ungakhona nasi isigubhu somgidi uhleli iguqo ngayibambeli konke ngumshumayeli ngangimthuma kade ngimthinela ukuthi uzokwenza lo msebenzi akaza ngiphikise uma kufika abantu bezobika inkinga zabo ngangithi hambani Ngcobo nawe sebefikile hambisana isiguqo lapha wayithanda kakhulu ukugida ephathe lesigubhu engimnike sona ngapha ngithi shumayelana abantu banibona abantu bengaka kwashunyayelwa lapha kaze kuhlabe phansi kaze mina ngibe umshumayeli wakwahlala phansi owayedla ukudla baye befunda incwadi abantu bethi sinkwa sidliwa ngize ngisihle ngusitshonta ngoba iyona nto yayingikhulula ngisheshe ngihambe ngoba mase kufika into ukuthi ngihambe ngiyosengisiza kaShembe ngangithatha iphilo lami endlini isinkwa ngosibambe ethilomu ngifaka umbhubhuhlo ngijahele yantu kuyoyenza lapha kaShembe khona esontweni ngangenesikhathi nasokuswethelwa ngomkami bathathu nje akekho ngikhumbula kahle ezongiguqela ezothi angime endaweni kaShembe ngingayi ngilinda ukudla ayisala ngangoliphuza ngibuyithi sesishayile ngesikhathi angifuni ukufika u9 seshayile phambili ngoba uma umshumayeli ungumkhokheli uyisikhathi sikaShembe u9 abantu ufuna bebone ngawe esontweni
kafuneki umuntu othi uphethe abantu kodwa kubonakale ngayo ifika late esontweni. Sibhalwe phi kanti isikhathi kulo muntu? Kuzojama inkonzo phambili la uyakhona ngoba awufikile wena ofanele uvule inkonzo. Basekhona abantu esontweni. Wayisebenza lo msebenzi ubaba uNgcobo. Wawusebenza ngobukhulu ubunono. Wayiqaqada zonke izintaba lezi ngibe ngihlangane naye, ngangibhizi kakhulu mina ngibe ngihlangane naye. Ayengakabikho wonke lamathempeli niwabona la. Nikhona esontweni. Leli thempeli ubaze lifike lapha, lasuka lapha elindelane kumashezi. Akukho umuntu asange sivele sehle phezulu nisuthi iqedi lapha, lasuka lapha phezulu kumashezi umkhokheli kulwa lapha inkatha lapha isijikelele singasakwazi ukuyofika lapha phezulu. Sacela lapha phezulu ubaba uNgcobo ukhona ehleli uthi hayi sicela ukuba ngapha siyaphazamiseka uma siya le phezulu. Sacela sadedelwa nikhona manazayitha. Sabekwa kulelizwe anda amathempeli nanka ayoshona lezansi. Akekho umuntu wafayo njengoba ngikhuluma nje. Umlando lapha wonke okunye kusemabhukwini okunye kulapha engqondweni ngoba ngisaphila. Ikhona manazareth. Nalo umkhokheli njengoba nimbona umkhokheli wawuthatha lo msebenzi emncane lo mkhokheli wala endlini. Wayemncane impela esengumakoti. Esesaba naye ukuthi kuzothiwa ngumkhokheli kubantu abadala kangaka ngoba kwenze njalo. Wawubamba lo msebenzi kaShembe. Namhla ibandla ligcwele lapha liyaduma. Angaze ngibizelwe indaba kulo muzi kuthiwa ngizokhuluma amacala cha. Ufika kuphela ngizokwenza into ezinhle ngiphume ngihambe. Nikhona manazareth. Nani ke emathempelini thathani ingilozi ukuthi kube njalo. Ethempelini uma ugcotshwe kuwona indaba, ithempeli lakho liyaphela liba neindaba. Uma nguhlebayo kuhleba ngisho ikati lalo thempeli. Uma nje wena inhlonipho ungenayo ethempelini lakho ungabafundisa abantu ukuthi inhlonipho lapha ekhaya ingaka isuka la kuphando nawe awazi ukuhlonipha kulo thempeli lokulu. Nikhona manazareth. Nikhona esontweni. Sizokubongela Shumayeli wenkosi. Wawusebenza lo mshumayeli lo msebenzi kwaze kuyaba ufika kulesigaba sokuba abe ngumshumayeli. Asikhalanga ngoba into kaShembe wayizenza sibona ukuthi uthobekile. Akuyena umuntu ophaphileyo. Namhla uliphethe ibandla, akaliphethe ngakuhlakanipha. Ligcwele lapha ibandla uma ungalibona nje, ligcwele ibandla lekhala lapha ethempelini. Uliphethe ngokuyithulela nje umntaka Ngcobo. Wena ophaphileyo ke uphethe abangaka. Nje uphaphe kangaka nje bangaka obaphethe. Ungombala amunilona amumbala wenkosi namanazareth. Ungombala amunilona amumbala wenkosi namanazareth. Wasekuhamba wini Ngcobo umkhwekazi wakho umkho wakho. Wasekuhamba umkhwekazi wakhe lo uNgcobo. Ngimshumayele ngaso sikhathi ngiyibambe ithule ithensi. Sengiyangidabuke. Ngibona umuntu ukuthi hawu lo muntu niba into enkulu kangaka uyadlala. Sasingabashuma thina sibonakala sifaka ingubo enjena eyayingena umuqa lapha phansi kodwa